ریکخستنا چافدیریا مافین مروان کو وکه هومن رایس ووش تی ناس کرن ریکخستنا که ناف دولتیه راپورت تنوی گلکی به باندورن به زمان کردی، انگلیزی، عربی و زمان دن ایرو راپورت که برفره لسر روش آوای کردستانه به تایبتی لسر عفرینه بلاف کرد. ریکخستن لهمبری برن پیکرنین کل عفرینه آلیه چکداران و تینه کرن ترکی برپرست لگوری ناوروکا راپورتی چکدار بوان بن پیکرنان سوجین شرط کن. راپورت هومن رایس ووش دبیجه پرانیا کردان به سوجه کو پیوندی وان به هزین کردی را هبونه تینه گرتن. هزین کردی جی بشکی مزن جباکور روجلاتی سوری کنترول دکن. راپورت به وی ناوی هاتیه بلاف کرن بن پیکرن و به جزا کردن لحریم دبن داگیرکریا ترکیه ده ابجی مالپرا فرمی کون سر اکران روداوی دبینن مالپرا فرمی یا هومن رایس ووچه که ریخسنه که ناف دولتی یا نتوین یکبویه اف بزمان کردی او راپورتا بن پیکرنن لحریم کردی جه آلی چکداران و بلاف کریه. از بهتر بحث ناوروکا و راپورتی بکم هومن رایس ووچ بسی شش کسان را هف پیوین چه کریه لگورا ویجی اف راپورت آمده کریه او کسین که هف پیوین کرنه جی خانی زوی و ملکن وان هاتنه دست سر کرن راپورت بیجه ترکیه الهمبری بن پیکرنان برپرسه او بن پیکرن وکه توان شرطینه حسباندن کار بدستین ترک راست تفلی توان شر این اشکره بونه گوت کرد به ادعای کو پیوندی آوان به هزین کردی را هیا تینه گرده. راپورت هومن رایس ووچ اشکره که کو جنین کرد این کو هاتنه گرده جوه ریکخستنه را گوتنه او ده زندانه دا راستی دستریجی جنسی جی هاتبون. هر وحد بیجه زاروکن ششمهی جی لگل دایکن خواه هاتبونه گرده. راپورت بردوام دکه. ترکیه چافدیریا ارتشان اجتماعی سوریه دکه چک موچه پرورده و پشتگیری لوجستیکی جدیده و هزا چکدار ترکیه ده مسوگر کرنا اولکاری و خوشی جیان خلق سویل ده بسر نکت راپورت بیجه جیان میلیون و 400,000 خلق هرمه به نبونا یاسا و اولهی در باست ده هر وها گوت دوزین کج آلیه هومن رایس ووچ کمیسیونا لیکولینی یا نتوین یک بوی و ریکخستنه دن این مافین مروفان دا هاتنه بلگه کرن دیار دبکو پرانیا کسین کو راستی بن پیکرنان هاتنه کرد. راپورتا ریکخستنه چافدیریا مافین مروفان هر وها دبیجه ده اپراسیون ترکیه دا حطانها به 100,000 خلق هرم جمال خواه کوچبر بونه. راپورتا هومن رایس ووچ چکدارین ارتشان اجتماعی سوریه به تالان کرن دزین دست سرکرن مال و ملک خلق توانبار دکه. یاساناس عارف جابو جه آلمانیا جباجار بونیل قال منه که بخوشی خلقی افرینیه که عارف تبخیر هاتی من هناك ایوار باشتر من هناك بحث ناوروکا و راپورتا هومن رایس ووچ کر ناوروکا راپورتا کمیته چافدیری مافین مروان توکه یاساناسه کی چاواد بینی هلبت اف راپور گلکی گرینگه جبرکو به فرحی و به هورانی لسر تشتیگو العفرین چدو الهرمید دی دسکنه وان توانبار دکه به جوازی اوی که لور چه بونه بن پیکرین لور هاتن درخستن گیش اشکره دکه و برنگه کی باش بلگه کریه او نه برنگه کی یاسایی لگور پرنسیپ یاسایی نابنتوی و ایگه جدادگه هنده بین پیجارتن بورنگه او کرا بلگه کری ایدیجی اف ریخستن یعنی هیومن رایتس ووچ اف ریخستنی کی بناو دنگه جهان گیشته ناسکرن و ای گرینگ دویدا نبس کو او تی ناسکرن و بلگین و تشتن و تین به فرحی تین بلاف کرن او جی باوریه جی باوریه وکر خستنی کی یاسایی نفنتوی جی باوریه
gelek kesan de ji taybet ji mafnasan de heta ji hikûmeta jî ew jî zanin ev rêxistin çi qasî girîng e. Ber wê jî ev rapor baş yanî dûra heftê û çar rûpilê ez bawerim dirêj e. Ser her alî ser tewanên li Efrînê tên kirin ew li ser Sektîniyê û bi Kur'anê wek min gotî û tiştê girîng dîs ew bi kesê yani bûne hatin îşkence kirin, hatin girtin, ew derbûne û berê di zîndanê de bûn derket yanî 58 kes ev ê ku hatin girtin û pişta derketin ji zîndanê bi wan re teklî kirî wan dayê xuya kirin ku çi tê kirin çi bi wan re çêbûye ne hema ji vî an ji kesî din yek bêjî gund yekê merivê min e der ev jî gelkî girîng e. كاك عارف تبخوا بشتري قال لك كونفرنسي نوف دولتي بويا ين حقوقي وين أوروبي مثلا اف هومن رايتس ووتش ناس سازية كتنفيذية يعني اف رابورت اخو آمده دكا اف رابورت جبو كيجان آليان تيرا دستكرن يعني كي في رابورتي دبينه چه سازين دولتان في رابورتي دبينن ev raportê belavkirin li cîhanê giştî dişînin ew ji pêşî ji kesê têkildar bi raporê re. Yani ev rapor hat şandin berî gişa ji Tirkiye re û bi taybet ji Wîzareta Karê Derve û parastinê re şandin ji bo ku ew jî nêrînê xwe bidin xuya kirin bersivkî bidin lê ti bersiv ji wan negirtin ji her du wîzaretin yani rêxistinê bi xwe got. Êdî ev diçe ji gelek kesê siyasetmedar, parlamenter li cîhanê diçe ji rêxistinan re diçe ji dadwaran re diçe ji kesê mafnas re li cîhanê giş û bi taybet ê ku li herêmê yani ev gavê ku ev tên belgekirin ev tiştê ku çêbin ew dibin dîsa belgek di navdestê hikûmetan jî ji bo gavê ku Tirkiye li ser meselê bisek wan didin pêş wan ka ev tişt çêbûne wek min gotî û ev cihê baweriyê Human Rights Watch ji ber wê jî ev girîng e yani ez yani çûyî ji hikûmeta Amerîkî re Ewropî ji gişa re çûye ber jî ew dibe lêvegerek ji wan re ku ew jî karibin biryarên xwe derbistînin û bêtir ji wan înformasyona bistînin. باندورا ve raportê wê çi qase belgornerîna te ev rapor yani kunha bêjin wek rapor buxa ew herê mafê mirovan vegerîne ew tiştê wan ne ev girîngî ji ber ku ev tiştê ku çêbûne netên winda nebin ev bimînin bên belgekirin rojek were li pîşê mehkeman pîşê dere ev kes karin van bi dest xwe bînin û bidin mehkeman jî wek nimûne ez karim bêjim hal ser Efrînê didî yekemîn dawa vebûye li Almanya li dijî Tirkiye ber ku tiştê ku li Efrînê çêbûne ew jî belgeyên rêxistinê mafên mirovan hatin bikaranîn û rêxistinek li piş vê giliyê mafê mirovan ji ber wê jî ev hîn yani ev wan hîn xurttir dike rojek were li cîna din mehkemen vebin li dijî Tirkiye û ew kesê çekdar li çil herêma Efrînê bin çil cihê dîbin karin van jî dîsa bikar bînin an jî rojek bî wan bihêvînik rojek were dadgehek taybet ê navnetewî ji bo tawanên li Efrînê û li herêmê dî çêbû karin kirin ew jî wê baş be باشە yani ev belkî girîng e. ئاها باشە کاک عارف نها دادگاها ناودەولەتی هەیە دادگاها مافێن مرۆڤان لە ئەوروپا هەیە مثلا کورد دکارن بچن لە وان دادگاهان گلی بکن لە وان چەکدارên ku li Efrînê bin pêkirinan dikin yanî rêj Kurdan re heye yani rêvekiriyek yan jî metodên gilîkirinê çi ne Kurd çawa dikarin gilî bikin li wan mesela dadgeha mafên mirovan ya Ewropa li Strasbourgê dadgeha navdewletî li Lahey li Holandayê mesela dawa çawa tê vekirin êd navdewletî ew ê Lahey ew tenê dewlet karin herin li wir giliyê vekin li dijî hev derbikin tiştin derhebin ê ku dadgehên taybet ê ku rêxistina netewên yekbûyî ku çêk wek ê Yugoslavya ew jî dîsa divê ku biryarek ji ew wekte ji UNO derkeve UN derkeve
وانجي او دولت دفيكو سر پیمان روما امضا کرده افجی تنه ترکیه از باورم امضا نکری لچل پیش کردان هن وک کس ایرو مثلا بین از بم او ایدم به او ایدی به کارن لبر دادگهن دولتا اد اوروبي وك اي الماني اي بلجيكي يعني هن دولة اوروبي البروان بركود ياساين وان ده هي كو توانن يعني شر وبن بيكرين جبو ما في مروفان كل كدري بي و يعني كدري هاتبن كرن وكي بي قرباني وان او كارن بيشي في محكمانا وان كسانا يعني قليه وان بكن لجرك بلقى هبن او جي هبن يعني وقت ايرو ما قلت المانيا يا كمين داس بيكر بري في لبدجي هنن سربازن هيزن اولكاري سوريا هاتن كرن او حكم بونج بده سالان هاتن حكم كرن يعني اف محكمه ايرو الالمانيا فبوي لديجي هن هيزن تشكدار لالمانيا او جي وبين جزاكرن بيج وشان سالا بما نزان او المحكمه دبيني ويجي اف يك كاري بك وغرك كرد حاضري خو جويرا بكن تشل المانيا باللي كدر ديتن وياك جوان برغ برغ جوان درافنتين اوروبا دين وقت پنابر خو دن فكرن وقت پنابر لي وقتي کو زانن او دوان هزاده بون وان دگرن ومحكمه دكن وقت موت المانيا في داس بيكرو لبلجيكا جاي وزبور لفرنسا هي يعني فابون الدولات ناديجي غرق في فرصندية داس خوفا بينن كرد بله مالطا گلکی سپاس یاساناس عارف جابو جا آلمانیج باجاری بونه براج